Ka United Democratic Party kala berthen ban ujor show Chief Electoral Officer ka jala halo ka jingno tarajur ki kamban roi ka bala palai pai ba lengba ka Chief Minister Special Development Fund lengba ka Office Deputy Commissioner show Kortong ka National People Party na North Shillong. Habai keren mat kilar thai khubor u Vice President ka UDP ba Alan Tridkhar ulai thu pak sarkar hakakat praterik panai kalalangkot mentau senam kala pelaj ya ka scheme CMSDF lengba ka Office Deputy Commissioner ka balakot hadu sanpu pralak tingkah. Ngidon kawe kajing ujor kabangin saay da kajing tho so Chief Electoral Officer habayadei bat kajing pelaj work order ke Office ng Deputy Commissioner East Khasi Hills Development Branch kabadei naka Chief Minister Special Development Fund yakni ko work order la pelaj haka khatpraterik benai kelalengkot arjar arhulai bat hindapet kini kikam ban pentrei Kidon kendai teli hapo North Shillong Assembly Constituency bat kawai hapo West Shillong. Tikba pela kalong ba nalor ki jingtrei kidei nebenta ki dorbar snong bapher hendrei hakadi ka copy 2 ba ma number 1 so Deputy Secretary, number 2 Project Director, number 3 Chief Executive Officer Shillong Municipal Board, number 4 Shri Ransom Sutra Maukhar 793001 ubadai ukurtong jong ke NPP nabo North Shillong. Di kumbapia kemau Raja Sabha MP jongi Dr. Wanwe Roy Kharbiki ula declare kamen shwa hapo Khasi National Darbar Hall ya uba Ransom Sutunga ba ubadai ukurtong jong ke NPP hakapo bo dangbat kumu Executive Engineer jong ka Tanat Traikam Public Works Department jong ka Sarkar Pinghalia. Di hak ketuk kentiru ka Sarkar ka Clemson Action EA-ru bat hakani kenti bementali lay ngin hab ay da jingtho so Chief Electoral Officer bat ngikmi lenti ba nakaliang ka Election Department kinle EA na markani kala along kumba penno tarajur u Chief Minister yaw kurtong jong ka seng lajong hakani ki election ka banwan ka pemerintah. Tingani ngakwa ban penpau ba ka kilat pathai jopi khnang ba upaj ba un bisar de pada kani kerkom le kadi kabade nya kabade ni I hagajing start jong ba chu tho ba Shri Ransom Sutunga Maukhar umran scheme darbar snong Maukhar bat barabor hakino gino ki darbar sisien bo dukhat sim benta ha kasan perthai bon na preng ki darbar kim priang so bo ungkit ban ba snong wat hapor ngan angkit kam hapo ka darbar snong so sun hakisnan gi blada ndreu bunai swag election ngasi tender resignation kata kadai ke burom ga akor na benta ka darbar khasi tindai ngamtip blada I ba Ransom idang bat ne 4 bat im ila I no ka kam snong ka ngamtip ndai ga rukom te kadai kumtai nang ba hapo snong po thau kanumrung kami ka tamsan perthai nalor kini ki he sarkar tang Ransom Sutunga ndai ka pisa ka bawan sya kini ki kam ka pisau pat ba kam dai ka pisa jong ka MPP na ka pisau Chief Minister pat ba ban sya helor ba ka yo le se ki sya alam bakla be Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela